نافچه کی بکن کومه دبشای کی میده جم باس کربم گوتم نافچه کام شیرین هيا به وقت بيجن بكلو بلين خوجي نافودنگه لعدد ويدر كيك وين كيفن حقا هيجاي خبردانه ميرو باسا نافچه کام کو بجوتکاری نافودنگه اردكا ببركات لوي منطقه هي لوي حرمه هي نافچه دياربکر بسم الله خبر بدن بسم الله بچه خو نافودنگه دوی کسی که کوریا به کتا بسم دوی هر کدره کیجا نانو کیجا خوارنو و خوارنه بخواه به چه کسی که لود هاتن ودره لاق انسان به چه وای بفن یعنی رح سفکن رح شیرینن میوان پرورن یا آوای کادنینه امی باسا به هر آوای امی باسا بسم الله بکن از میوان خوب دم ناسین ایرو چهار میوانه میشه بسم الله هاتن استودیامه میوان من نها میوان می یکمین که کارسازه که سرمایه خوشی هر وها جبو بسمل جبو دردور جبو هرم جی هر وها ده وقت بجن خرج دکه در دیویجی او کو اف هرم امه خصوصی جی بسمل امه چک رابش برکو محتاج وقت بجن هلبرینه يعني مصابجن برکو هرم امه توصيه رمضان دوان ایرو میوان منه هجایم خیراتی سرچام نشد که کهستن باشی انشالله الحمدلله چمانی باشی والله ساخیا جانت خودش داره دما کو مر باسا بسم الله دکه طبی وقت مگو یعنی الا کی جوتکاری در ته پیش مروا چیفچیتی در ته پیش مروا جبر کو اردکامه به برکت هه و راست هه اصابجن ماشاءالله چیفچی مجی جوتکاری مجی ج آخه جی باش ناستکن ج هوای جی باش ناستکن مالات آوا به تمنش کن دیرو بی میوانه من تشکر ederim sahibi سرچاوارا اجی başta serivide TRT Kürdi tamamı personeli vere kuş tamamı Türkiye'ye ve hizmet hane kutkun özellikle Doğu Güneydoğu Kıpkırmancı anlatmıştıkın insan emeği ihtiyar dev babı memleket emek kaleme Kıpkırmancı nizanın Türkiye nizanın Jiberiye havi tercümanı icab nakeş kura dinlemiştıkın El Sernavevan o Sernave koş TRT Kürtiye o özellikle Hüseyin yönetici mere پر تشکر کنم جوان ره سرچاوم را سرسرم راحتی اما صحبت خود دوام بکن سریع اول ondan sonra ezbiya bejmiş memleketi mera inşallah barış huzur memleketi mevere efkum bisekne daike me ine nebejin lav ah kore min lav ev huzur vere memleket hoş ve terame tabahiye em tev terame tamama hiye ekul ber televizyonane ek dinlemiştkin ek ana seyirtkin ولجبونا قضا ما ياكو بسم الله سر بسم الكتي خوان امانه ايرو هاتنا فيدر
تمام را سلام و حرمت خود بیجم دست مزنا راز میسم چابه چوک راز میسم سرچاوات انی وقت سیاسیه تا خبر ده ها استغفر جات کم سرچاوات خودش ترازی به میوانه که مدیجه مگویا بسم الله ما به جوتکاری خو ناودنگه یعنی به چیفشتی خو ناودنگه جبرکو اردک هم راسه هم جلوه ارد آوی هنه ارد آف دانه tabi helberinci mühim و گرینگه دوارجیش خو بویه که مهم حقیقتا جبو جوتکاریه لقمان سرلان ایرو میوانمله که کجی بخیراتی سرچاوار هاتی tabi دما کو مر باسا بسم الله نشاشم yani nasıl yani bir جوتکاریه kim göz edene nasıl سرچاوار هاتی سرسراتی که لقمان جید ناف جواک دش گله کی یکی چالاکه gerek واران دجی هر وها هم دخبته هم جی به پیشکتیه ایرو د واره بسم الله جي وعلى كاريا مبكه ما بدنجي وهر وها اوازا دهب كسان مدس بكر بافو كره كان ايرو الاستوديو من حاضرين مسعود göknar و ميتات göknar وجي بخيراتن سرچاوا سرسرا راحتن ايجا هجم پیشکم باساس او کیجن صحبت خو بکن باسا بسم الله بکن کسی کو درباره بسم الله مراقك بکه فكره كاوي هبه برسه كاوي هبه لسريا فيسبوك تويتر انستغرام داويا هفته بنفسين فيسبوك تويتر انستغرام وطنه نورماله ختم يا واتساب يجون كار مساج خو بشينن درباره مجاره مدا برسه وهاتن ازيدنا برنامج دجي ازيج ليوان خارجي هر وا بك ايجا جنا هم باسانك باجار متكن يجي باجاروك متكن يجي باسانك گندادكن وسا او دفر بجيوبوليتيكا خو بتشتكي كل ودر هاتيه افاكرن سدمك هيك وهاتي أغفا كرني مرب بسم الله ما بنيره لسر آخر كاب برفراهاتي أغفا كرني تاريخه ويجي نهوقا كفنه إلا كي سدمك هيك وهاتي أغفا كرني نظام شو بسم الله ما الوذر شو هاتي أغفا كرني أف نافي بسم الله قالوش كدريتي كيسين أف نافي بسم الله هاوي كمج مزنخو و تاريخ ولا بيجيسن ديه بسم الله كيرك ديجلي لويدا چند حمال آبکا خوارنه هبیه 40 پناه جرد بیجن آبکی هبیه چند مال لویدا توپ بونه چند مال کو توپ بونه جمارتنه 20 mal biye 20 mal lüveder konaklama kırdı. Tarih abism pırnak emne. En de ilçe bismi Diyarbakır'da en son ilçe hemen hemen evet tarih olarak. Tahminen yani 80 sal ancak falan gibi belediye sa Beryaku bismillah diye. Bismil vatı kuçekine derbas lüveder İpek yolu derbastı bu kervan hebun. Bere kervan hebun. Kervan kudure derbas ve dinlere çen mal lüvedeli serkani ki çen mal yani. وان مالات نرى بيس تحب مال هي بيس حب دجمه بيس حب دجمه بيس مال درتي جيرا بكرماجي دبي بيس مال بله كس هي جيرا دبي بيس مال بيس مال بري تاريخا بري انا اجا كسر بيس مالي set rivayet evi şey bu ne değişik gotuna fakat karar evi ser bismali evkirne servi gotuna bismil yani bismalat ya gotun karar evi şey bu ne anne karar dane gote çe ama evkir ki pismal ki pis gote bismil navi bismillahirrahmanirrahim seri bismil ku te evkirin bismil olarak atefan kirin يعني في هم تصير روايات هنا تصير روايات هنا ياك جوان جاوكو قلنا بسم الله بله كرتاياوي انا بسم الله كو بيسه سربي بيسه بسم الله تيغوت يعني بنابه بسم الله خزنا كو نابه خديه نابه خديه جبر بسم الله قلتنا قرار ويدانه هجا مثلا ما باسكر كو بفي اوايبه يعني بسم الله دسبكر به وش خل نفوسا ما ترجم مسلمان الوتركي مثلا بل نظام ايزيدي هبون الوي منطقه ايزيدي günd ki mehebu yasıncı jerdugotun evci ana nama sıfır yasıncı gündi hebu ev ana kat maltın el bizim tek günd ki hebu. Mali. Avak aşirti bu nasıl av veder keji? Na toplama yani ezdihatım günd ki vata mülkevancı hebu. Mali. De bazı 90 evde malek o çun rabun mülke xo firotun tişki wan nama yana. Bale. Hecem demako mesela merv basa dever ki ke ahibe يعني بدبار وإمكانه بخليه رابع طبعا سيستمك درته پرگالك درته پرگال آغاتية درته
نفسه سیستم آخاتی درتی برای مثلا آخای بسمل مشهور بون آخای سینانی مشهور بون نفسه از بالم که لقماتش سینانی نفسه سیستم آخاتی هبو برای نفسه چه هبو سیستم آخاتی یعنی جبر کو از جانت بجم سیستم آخاتی هنک مسکه جب خورانی مثلا سوچیتی مثلا بجن بوی او کیبا بگریدای وی او کیبا آخاتی سیستم آخاتی با هنک مسک جی چه بون یعنی باش نباش مرو لبنره که کیسن زگا پیشیه بجم از سریع موشکا تماشاوانه هجاز ورمت از وان کم سلاو و رزی خوش وانه تشینن از قصرها مجبران نرینن ترک کرمانجام دهی صدی چل بچک ترکی تده اجبوی از پر نهادت بيجي از بيجم خنه يعني براد باشيكي او كنكن بما اغاتي هبو اغاتي tabi wenge bu vega piştiku emremin niziçli vega belki tamaşavane ecad ben vi genci ya da vi sakuli çiftçi olarak çiğme temsil ki emremin nizi 25 sal az jotkar yetedim az lavki em piçukum diye tefsiyemi de o araziye ve uğraşmıştım جا وقتی مدام آخاتی ندید یعنی آخای مهبو کمال آخای بو اشتباه رشیدتی جنگزه لجمر آخاتی نکنه براتی کرنه باویتی کرنه آپیتی کرنه یعنی حتی کس کمال آخا سیاسی سبیوی دمه وقتی چومه yazıkhanayı چومه برویاوی جامش ben varabiyه hatta berderib müvatiye yani kava merد به آخاتی ilk etapta diktatöriyet keve bilemer var لمن تشتكي وسا من نديته باو كلمه ديت بس وين انا يعني اخاي مجيين حرم جيين باسم انسان يعني يعني ميفان پرورن aynen yani vakakum go camera vezanın küçükanti maznati zanın اشترى بج عرف عادتي مزانه انا كان اغا تيت içine bajeri batiye luri عرف عادتي خوشبيرات كن ياجي geleneki خوشبيرات لوانا هيجي دوام تكن هيجي برسامت كن الحمد لله هيجي تعزيه ما دعوه ما شينايه ما شايه ما تشيت من جامره بمرات او تكن يعني بله تدسبيك تقول كرمانجام باش باش مع كرمانجام وكاكم مكو تم ترصان ها يعني وك صديق شلمه بتشك تركي تدي جبو يا واز ازريغ توازن يعني استغفر الله تما تقواز جوتكان 25 ساله زیادتر چی تیاوتنه لمنطقه bölge yani bere çabuş bere زیادتر bu hep az var ki Hüseyin az ve beşim bere av sıkıntıya mehebu mesela kanal bun yani sıkıntıya avdaniye nasıl yani erdemen suli bun yani neb avi bun bele quri bun eja vakti gava beji bun wenge gönüm bu işte beşim ce bun nisik bun şadanek bun vesaire اجا پشتی و قنال چی بود قنال فارقین تبامه قنال ها تبامه آوای اشتر بیم göksu'ya و سایر علی بارا و وان بیر میرا کلانه وان بیرا دجی آوکا دلالی معظم درکتیه اجا بخیره وان آبان آوا اردم تبونه آوی اجا بشی بی هوای ama bir %50 sadi penci en pambu davajın yani toplam nizi 1 milyon yani milyonek araziye bismillahi avdani 1 milyon 700 yani te Çin'in yani jvina nezi pesad hazar dönüm nezi pambuye اشتر بهم 100,000 dönüm Mısır'a garis yani o dışarıda küsür genime yani vakti kava abiye be kesek bizu cev niska navece jibuk kazanca ve gelira ve getiriya ve daha ziyade diye geneli Ali Barava pambune Ali Bameji Ali Farkini ve Batmaneci garis hecem mebasa tabi mebasa pambu garis u vakajın ardakir تباسا ناوی درجه کرد تا گو بره işte بیسمال بون لی مرد دیرو که دنیره پیشیا زاینی yani پیشیا حضرت عیسی پیشیا میلاده لوی داره مثلا تشتین کفن هنه مثلا او هیکن لوی در که هنه کو و هیچ کولاندنا و تکرنی نفسا وان تشتی کفن امکانه باسوان یکان جیبکن وان تشتی کم جبره ده لتپه گره تپه Grezere heye, le korukçuvan hene bangrevan, le Uştepe heye. Jibere de bana ten kazmıştıkın, tışmışlar dibinin işte eserikken hene yani falan. Bana züle devam tıkı, hiç devam tıkın yani bana Serbiyavi. Özellikle şuya avke meser bana haber bedin. Ku meser ağalara go bismil
ağaları bir ceb ağasına, ne zulümkar ağasına. Cep ağası yani perivan camerin araziye van fazla ya. Jiberko arazi zamanda fazla bir ye. İşçi, cotaliye van, işçi van, namali van, hebu necvan gotuna ağam, ne zulümkar ağasına. Arazi merve de hazar biye, 15,000 biye, 20,000 biye. Keke Lokman Caveki go özellikle milyonu 700,000 dönüm araziye bismil ova olarak ana araziye. Ev araziye be %30-40'ı sulamıştı be. Leserve sulamayme bir kolan Dicle özellikle Dicle nehri ku Nava Bismiratçe Bayrağa Bismil Dicle nehriye. Parayı mecbur sulamıştır. Mesela bölümkice jüvi daviye bir kolan. Bir kolan avam bira elektrik kullanmış kere. Elektrik jiber kupur baha bu. Sıkıntı çe bu. Millet o elektrik teraş bölgesi sıkıntıya van çe bu. Devlet anı çıkır ana %65'i bir hibe de %35 ev dedin. Disajı zor kalastı. Ama genel olarak arazi 1.700.000 dönüm araziye bismile. Liservi arazi %30 suliye. %70'i susuze. Silvan Barajı kümdibejin, Silvan Barajı vate kubu kadar, zude desme kubu kadar hep arazi komple sulamıştı. Mesela araziye bölge komple, kuru arazi dönümavi dedim 105,000 icara olarak. İcara kutubu. Vate kusuli be 405 idin. 3 katına. Evci kısa zamanda inşallah vere evab. Durum hoş bir. Ser huzur hükümet yok. Huzur hebuna ev avbatına memleketime altın dibece. Beri mazna gotiye gotine ki velveder altın zereye. Zer demek pambiye. Zer demek Mısır'e. Zer demek mercimege. Tamamı tali erdevi ovaye. Erdevi dürüste, duze. Jiber bir fayda ki pırmazıntı. Yani İroş 1000 dönüm arazi ki vate kusuli be trilyon ki pereti. Vate kusulsiz be 10 milyondu. Bine farka abi lüveder çıkas fark yani suli. Yani pişti ku baraja farkını kuvara halas hatta çınar hatta bismir tek dönüm ki arazi %99 arazi sulamıştı. Yani Karim Bey'in ku evvel lokomotifa tabi. Mesela hava bismil hava kakhoş kekesi. İro mesela Tarım Bakanı meydeye kerkuş bismil bu saraycılığı lüvederevkir. Da cirane mergundiye mecbisi yatırım bun. Jivaniya yatırıma İro fırıngi, khiyar, domates 12 aylı bismil derdi. Yani sıkıntıya mevsim etine. Ejber kuvanatının İro fıstık değil veler. Mevsim normal. Meyve ağacı bu olay. Fakat sıkıntıya milleti elektrike, jiber ku yükseke, fiyat yükseke, halas nake. Jiber halas nake sıkıntı jiye. Hem duhazın devletçi, hükümetçi sıkıntı destekli de çiftçiye. Hem İro çiftçi olarak genel hem Türkiye mecim bismil 1.700.000 dönüm arazi ne endike? Jiber ku ne endike? Vate ku devletçi destek akıbıda tarımsal. O dünya çapında Junza'nın herkes de bece Sonya dünya Türkiye ve ser tarımsal ebe. Tarım ede bir fayda var edi. Vate ku tarım devlet destek bir ki fayda vere evet komple memleket faydalanmış. Bismil ve fayda bir de Türkiye tep. Bu verine ki Ramazan go elektrikame %60 hibet kirin. Ve gaveci dağısını veya cayine %50 yani %105. O artı ev kanalı meci paru perarji 27-24 bu. Dönümü 27,000-24,000 bu. Levega birne 47,000-50,000. Evci sıkıntıya kalmazına gerçekten yani mevcut kararı teştek namine yani bu yavayı vezire mebin parlamenter mebin yani İzmir'e çare kifinin başı. Tabii ve meseleye ceryanı yaras ezdibini mesela limerdine mesela mesele daha ziyade mesela aslında bölgede jiberko soruna kavsa hiye. Evet. Ez bavarım kovan barajın ko mesela Ilısu barajı hiye av bismeci kapsamıştı. Keben av bismeci. Her ya mesela baraja seta ya farkine
از باورم د پیشروج دا امن راحت ترفن ده طبعا في مسألة جريان جي حقیقتا مهمه گریه مش برکو دین زیاده تر دبل فایز دل سر فایزه افجی جوتکاران جی دستیوان تنگ دکران جبو کو ورا آوتنه ارده خو باوش دبار خوب کن او جی کیماسی یک جش ارده خود دنیجاره یا جی کوچ برده بن امی باسوان یکم بکن لحظه هنرمند هنا الاستوديو ما كمان كوانش ناس بكن وش تكيكو او شو وقت بيجن باو كور هندك اف سيستم ها راست نفسه يعني باو سترانا بيجا كورجي ليه بخه راسته وش تكو والبسم يعني البسم اللي بينن ف صالونا حجاب ملي ام الوج غير باوت كن موزيسيان اللي بداري صاحب خديجه راضي به يعني eleman pırl vederi, pır işçi şoğlun berdestevi. اشترى قرة رقم ما بكي شيء لا نجرب والله بالله نا الرقم انا قلت هذا حجي باش تاجيه شيء حزكن ولا وقت بافيتي وقت براتي المهم زادك كيكو الشيء وقتش مزاد تبي دم وقت مرد بيجي كرد دي اما دنگه موزیک بچک وره مرد جي خود ناقصه كده ناقصه بس بيجي وسه بسم الداكيتشينه بسم البركيتشينه مثلا قلت لكم مرة بعصا بسم الكبتي بسم الله زكو درتي بسم الله زكو بسم الله زكوش او جيب وقت بيجي او كده دعواتي ايه دعوتنا فولكلورينه كلامي ايه فولكلورينه ايه دعوتنا شفرتش دعوتها يشي يعني يعني مثلا بسم قابض بين مثلا دعوه بين بسم الله زكو بيرامل راسته çünkü navi وياه دنگي وياه قابض بين بسم الله زكو بسم الله زكو شخمت بين ولا بسم الله زكو هي دعوه قابض شيبرن بين بسم الله زكو مثلا كسي كي كوسا عم بيجن تدي مرف الموشي ام جراد بيجن كانيا دنگ بيجا ما تو دستي خود دي كي دي بيجا يعني دنگ بيجن باور شو هي بام دنگ بيجي زيادتنا يجي كسي كي دنگي خوش يعني ايه دنگي خوش هنا نفسه هنا ايه دنگ بيجي هنا بسم الله هنا از باورم فيش خاري مالا وخرات كي صغار ما ما صغار ما ما كيش اخراج ولا دنگ بيجي هنا ايه فولكلوري جنا ايه ما جناديك لا دعوه بله ايه دعوتنا ايه فولكلورينا بله تكاي كي باش نعمل وقو ده شنو تكاي اي بسم الله مثالب تعداد مشه چقدر خوش
جت بسم الله واي واي هاي بسم الله واي بسم الله واي بسم الله هاي بسم الله واي بسم الله واي بسم الله پر شیرینیت بسم الله واي ساعت خاص بسم الله هاي شيريني ها چه شیرینی ya بسم الله Bismil insanlığa yukarı, sıcaklığa yukarı. میوان پرورن Bismil pır meyvan pervere. Bismil stüdyo ecdibecim Türkiye 81 ili 2 altı ve hayrana bismil ayrılmış bir. Ji insana hiske, ji yabancıya hiske. Meyvan ki küvere herkes khazayip ke meyvan. Çıkan mezhep ker berçabi inay. Camire. Bismil yekjeki camiyeti, yekjeki camiyetlere. Yani ne kadar diyeceğim reklama ilçakutkin. Em duhazın insanı devamlı jimigotiye bir esnaf gibi, bir işveren gibi ev kere etkhazım ev ki neyti verin bibinin. İnsanı iyi bibinin. Yani her malaki lokmek ki namet khazıc meyvane yukarı bine bervan. Sıcaklığa para, camirin. Koyet aracı babu kala da dayavan, arazi dayavan. Jiber ki hebunce özellikle Türkiye eku tayin bebin, yabancı verin bilgiriydi. Herkes zana memleketime vatı edibi emçin Güneydoğu, emçin bismil tayina koremi kızamı dayavur. Vatı eku tayina ve tevede seyrocalı insanlık ilmine dibe biz böyle yapamayız. Emuhan akın, emni karıbkın. Acaba kızavaya emdiçin, acaba korevaya emdiçin. 1 sal beri, 6 sal beri insan ekülü bismil görev girme. İro jibuna bismil hayrane. Örnek gibi paran. Örnek gibi paran. Jibervi havi gelberi ampara yatırımı van hene. De bismil de mesela Avrupa'm biyeme haska ipliğime jardeme derketna. Niskeme embejim mesela milyon kiton niskeme me derti. Eviyatı Antabi işletmişti ve tekrar niskitem şorbet kon. Yani o kadar fabrika ki mercimek fabrikası gibi bismillah ve en az bir insan pe yaşamış be. Bambu dise olsa iplik iro çırçır çekiliye işletmek ke paket ke ki kazançtı ke Maraş kazançtı ke Antep kazançtı Edin kazançtı ke. Tep perişandı be. Ana peri vaka çavadı ben zebze Sayın Cumhurbaşkanı medbecek ki öğreten şeyler mesela toptancı vatı hatta Ankara fiyata fırıngıya da be 6 milyon, 7 milyon. Merik 1 milyon kitle. Jalib ismici pambu biyaviye İsacı bereket karabe alemi baran ki perkoşat çağırma he baran ne sekin el bismil çiftçi sıkıntı kşanın hatta pambiye ku top nekirin İnşallah bereket arabe alemi ve tedebe ve bolluk çebe ve Türkiye ev bolup sen Türkiye'deci İnşallah. Vere inşallah. Umudame ev. Tabii. İnşallah. Tabii bu çiftçi an kuteko baran neydi? Bir ya Rabbi baran bini. Ya baran tete ya Rabbi bisekini neydi? Bes. Az varım nahat çıksa. Aynı var. Ki lokma avçaya tego peşev ki tego baran dve baram çek raveste kana ard ve ravetini. Vega mecme garışyara bir sezonu olarak yani Mart'ta da adarede hakikaten şey gerek baraj bisekine em yaşkhora hazır yakub. İja gava kupçek baran zede vere ve ingit kebed deren çali Nisan ve sıkıntı verek şandı. Ha Nisan maha pambucuya. Le adar maha Mısırcıya. yaş bu hava ki jam خير ve خدای بکن مبحثا جودکاری که از بارم حیوان جیتی جی هي شو روشا او حیوان دار حیوان داری او جی عینی بکوکم مگو یعنی پازجی و اشترا بیجم چیلک جی وانا هنا يعني باز هنا طب اوكي منطقه بسم الله من مثلا بسطح بنا برداينا yan şiflik eden. Nana berdayne tabi şevintine bana aziz vir veji bejim vega çiftçitiyame idikete deste genca. Van babu kale me piriye me devje berdane kısne deste genca aziz genca hevitkim birapçek dikkatli bin yani sınır be eştara bejim hudud be eştara bejim mer'a be bravana yapçek dikkat bikin hakikaten az cana dikkatkim hayvani mera dahi mer'a neşne yaş bu havayı bırakacak daha dikkatli bin o pro önemli. Yani her derbiye erdiydi. Yani kaş işte bizim naval tavarakne ve motoru çiftçeke de gitne. Ve motoru çiftçeke de gitne tabi on beri on bidi kurna bina. Yaş bu havayı ev navale ev kendale ev pale hiç
tavadına berhevi bravo nekin. tabii mesela ko henek tişt kadın mesela teko mer'aye ko okey bu kadın Wenge hayvancı. hayvancıti jî pê dimre. Aynen. Evet. Eja hayvancıti pê bimre insanê me maşallah yani ez bêjim yên bismil jî yani peşiya xwe baş dibînin. Ku yek bi qede tişekî de mesela hêjem te nav axaftina xwe te got îdî dara em datînin. Tabii. Neyse. Dare guza. Dare guza, dare fıstıka. Çava helberin heyel ve dere keke lokma. Lbame elhamdülillah disa vaka kuta guvan darare mesela Vegas bejim belki Ali Mardini wana kabul nekin. Mesela kiraz Mardini pervavkin. Bame elhamdülillah bamece davejin. Kaysil bame davejin. Eştara bejim bre fıstık 1500 dolar. Ne tişekindi ki? Sadece ev. Dare fıstıka. إما أنت فستقينين سيرت فستقينه 1500 دولار فستق هم دافعه بعدم نزدیک 600 دلار می دافعین yani bana resmi tabii vakit benim icra vitine yani daha doğrusu şakası tapyu vitine ya yaşlar benim dahile vesaire bana hariç resmi tutanakı guzeme nizi evji 100 dolar miye guz eşler benim çukurtri o razmezem bana bahsak bana elhamdülillah pırın kaysi 31 dolar kaysi yani şu bu havayı darcı mevsimama hoş bir yer elhamdülillah. Yani havame usta hoş bir yer diye çok şükür çiçeği ne marumun. Ev maye Xuday beheri dilimde ev az portakal yani ya mandalina portakal ya jim muza bilmem çünkü havame ev germaya çile ev sarma bıraktın eve le Xuday beheri ev işi yeşermiş bir yani. Yani ev te vere çandırı lüedere. Bame vega ba do pere çumhenek daramış Kur'an'ı İca min naverin mret hani ki tekişerim govana içine govala işte portakalın işte bejim engi dünyana vesaire govana çi gozan iklima merana govala emeci de speakerne hakikaten havina mı biyo havina Ali Akdeniz Ege le çilame pçek kringe pçek tabii te bered goten gilgil jinay avetini tabii evet yani naham dibinin goten şod goten dare fıstığa şod go kaçena yani nasıl canaha Tarif fıstıkane. Anam beylisin dokun yani yetişmiş bir. Yani dive merv denemek bükez. Nu satıcı sadı. İlla ki merv denemek ko debeci elhamdülillah yani vakakum ko. Ve fıstık mesela kezek baver netkir. Zeytun kezek baver netkir. Zeytun ji babama yeşermişti. Yani bu havayı sıkıntı nemay. Jahavini olarak. Çilame yapacak hişke ve nasıl oranın. Keke Hesen Ezgiya bejim. Yani ana kutbe ana damarlarından biri vatev kaynağa mesilvan barajı vere. İbere zengin ya 10 dönüm azar ardiviye bu 15,000 vakaf megotago ağalık arazi ağalığı bu zengin ağalığı bu la arabe suvar mı işit şuguli ero ev ağa işçi na şugule şalvarlı kutkele bismil biraku kolaya hem daradatine hem meyvedatine hem tütka koytke faydalamıştı be ica ana kaynağı meku Silvan barajı me Emj devlet büyük kuş Cumhurbaşkanı kuş evki bana tamam ricat genel olarak Türkiye'nin faydası olacak şekilde vatekübü ve Silvan barajı Roki Beria Roki Kuvere ne pambutene ne mısır tane ne mercimek arpatı meyve ağaç hayvancılık ve tamamıyla kazabizmi 1.700.000 arazi ne endike 10 katına çıkar. Vateküleri 10 katı ve millete mete faydalamış ve hedefa çiftçiye Selamı çiftçime sade elektrik bahaye o Silvan barajı vateku sıkı hükümet devlet ama hükümet ana liseli pır bir şuğunun sayın milletvekilleri mene ve fayda ve nec bismillah taraf emnagirin. Genel Türkiye'ye eme bir şeyinin yani. Bele inşallah. Mebasa okey kirib yani ev mesele mühime yani bu okbejin her bu bölge bu insanı mühim o giringe. Ama komera basa bismillah ucbek ucbismilin Piskirek çine, işte başçıya, bütün navu denge u baş dizan. Caka bölgeye de vakbejin bajar derdora nizike bat vakbejin bismil, Merdin, Muş, Batman, Diyarbakır. Beka bismil zanı cama mecgel persi. Navzika ku kolanan. Mago ka bismil biçe xo navu denge. Bismil bu küve gredaye. Ka zanı gelo. Beka gelin meyeni ko nahatne bismil. Le der hak bismil da ka agayawan hayatine Kan bavdura tamaşa yapın, dura belve derebiliriz. اسم البكيجان باجاري ما بقرينا وبتشي خو مشهورة. باغدي Diyarbakır'a
و بترما خوانا خوا مشورة وترنج نبايدتشي. بسم الباجاري ديار بكريا نخبينا باتماني وديار بكري ده باجاري كيما قزا ديار بكري ولی بسم الدشتاوي اغلبا جنم تشتيولو بامول بادرات الله اعلم تشدي بسم ديار بكريا باليه ويا بخوانا خوا بترما خوا بالبريشا خوا بسم ديار بكري بقردانا وبمصري خوا وبدحلا خوا مشهوره بسم الوقا قوات زانم ديار بكري باغلي ديار بكري چی خومش اولاد نزدیم چون از نه چون مور من ندید یاودش. بسم القضاء ديار بكريا خلقي بسم الله دبي نابي ما شي بسم الله الرحمن الرحيم تي ام بسم الله وخلقي بسم الله زبينا ناستك. بسم الباليه ديار بكريا والله از نه چون نزدیم. بسم الباجاري احمد بكري دايا وتشتا زانم تتناوي بامبوي بشورا يقولتني بلا ما بن. بسم الله ديار بكري بكري دايا شيخو مشهوره بزراعتها خو مشهوره ديار بكري شو خو مشهوره بسم الله خوارنه خو مشهوره كده ديار بكريه چی مشهورت بيجي پستیلایی yemeği خارنایی همنا مشهورن بسم الله ديار بكر شو مشهوره انا شو ملما نتشتكي نظام بسم الله نافچه ديار بكري تاريخ اسريوي مشهورن خوانوي مشهورن ديار بكر بسم الله خارنایی مشهوره keşkeği meşhure kültürü meşhurun Bismillah girdari bajare Diyarbakır'a Diyarbakır'a rengin Bismil biçandiniye xwe meşhure bizadu genime xwe meşhure biçemiye xwe meşhure û danustandina xwe meşhure bismil dêgajî bi serayê xwe meşhur bismil ana navçeya Diyarbakır'da en zahtiye go fekî û serayê wê hene bismillah بسمل گردانیا دیاربکره آمدیه بسمل زادخه و زیراتخه واچتا مشهوره شمیویه بسمل زمانی کو بابو کاله مده چقامه سحکی جه جفتیاره یعنی جه جا و کا و گنم جه تارمه daha doğrusu yani چقامه سحکری پامبوی زحف مشهوره باشه پامبو کی صحیح جدید کرده çünkü بسمل علاضیه و همی راسته انگبلی تنه چیاتی ده تنه ملتی و صدا هشته و جوهتیاریه ده که یعنی tarımla uğraşmıştı ve بسمل ilçeki ki mesela Diyarbakır'da mazına kavabı genme vabı cey vabı همی ملتی مثلا سیرتی بلیسی شرنت کافا و گنم خوا و جای خوا özellikle bu hayvanat çın bismillah diye qası kuma sahkiri و نهاجی هجا او جوهتیاری devam dikil bismillah بسمل بالی Diyarbakır'a kereve meşhurun و باجانه meşhurun بسمل باجان Diyarbakır نزینگ Diyarbakır'a بسمله مشهور بسمل طوا هيا پاموق ترلالاری هيا فرات نهری هيا كروه هنا همي مشهورة وارناوي يا ام بجرا بين ساش طوا او مشهورية طوا هيا أراضي طارمي ده جبرجو عرضكي دشتو دوزة او جي پاموقي مصري بتارمسال olarak ve meşhur serayı ve tamamtizi ve fırıncı hem de bejin. Bila tamaşavanı meme başın o kerevici meşhur. Kerevi ne normal kerevi adana. Kerevi ye dura şamin et bejin. Kere şamin meşhur mıydı? Pişki tajane idrej o meşhur bir rahmani nexweş. Bismin bajarı Ahmediye Diyarbakır. بگنمی خو و بدشت خو نافداره بسم الباجر دیاربکره دشت خو نافداره از نشم بسم الله ما از زانم کی دشت خو نافداره بسم الباجر دیاربکره اون به گنمی خو به اووا خو به حیوان خو به انسانیتی خو امی یعنی آپوی باجر کی باش
Tak tak çekin تماشاوان نجا میرو باسا بسم دکن بسم کنافچه کا شیرینه د بشامه مشگل پرسیده کو گره که وقتشتن بالکیش هاتن هنه که گوته به کره خو ناودنگه هنه گوتن به نان خو ناودنگه هنه که گوتن به هوای خو ناودنگه هنه که هنه تشتیدنه گوتن حقیقتا کره شامین از بارم نسا کره عباس دبیجی که حسین بسم جبر کوبری hayvancılık evtine mesela taşımacılık araba araç tünne buna kamyon tünne buna kervancılık eviye jibelku tarımsal ve çağı kere kudubejin kere avan keranine kere şamam doğutur var kere şami böyle kere şami menşur abası bu müjidi
Avana zengil distivandı bu. Zengilce. Ev bejine yani. Beji, spi bu. Wow. Böyle. Yani değişik bir benzemişi hesba kantıradı bu. Ne civan kerek vala hale. Böyle böyle. Bu kervancılığı. Mesela em bejin jibismil genim bardıkır si çil penci hep. Kereva şami kervancılık bardıkırın dibir siliba. Bu çay tabi genimin dik bu buna puştu şu buna savar şu bu tişte vaha İcam menşur olarak böyle bismil eski Türkmenli bismil mabul Abanzadiye bismil ya eve taşımacılık edamın sermile ko kere şemami var kere şami. Böyle. Kere şami gotun evin ku basavit. Hece ben peşbirkek yarışma hesbacı tekerni. Yarışma hesbacı beredelli bismil hebu. Koşi Cumhuriyet İlkokulu lepiştvi lepes Cumhuriyet İlkokulu hesba dajot. Vatek hesba dajotun tabi koşiye Türkiye'ci, Diyarbakır, Elazığ hesb düşüne koşiye. Mesela Hacı Abdülmalik Sultanı hebu tebiramın menşur atçı ki bu. Yani Suvari hesbi. Suvari hesbi hesbavi bu. Birincilik disten. Le Elazığ, le Diyarbakır. Jibismil bu. Jibismil. Osmanlı Çarçan hebu. Malatya'ya birinci liste. Malatya'sı Osmanlı Çarçan hebu. Seyirciyi bu. Mesela li günde bismil hola roja kumir Osmanlı Çarçan li ser hesbi bu. Kader vakti kuvere li ser hesbi çu ser demir hesbi her dünnike kubilent kuru sekini. Tren hat leket rahmet kıl. Çu rahmet akhode. Ev seyirci Osmanlı Çarçan kındeşin. Menşur anacı li Merdin'e nava Diyarbakır Merdin'e Çınarı li veder ce hesba dajon em tevdiçin zevkli olarak kefa milleti bismici bölgeci seyirciarı hesbarı koşuyaratı yani böyle de yani. Az varım ekevin ditna hesba ve xodikarna hesba zevka kavici yakamece ve nave Leyla bu menşu birincilik disten icadı gotun İngiliz kanı. Gotana İngiliz kanı duandana kabul net kırın. Evcime çibe eseryanı zanım İngiliz kanı kural ki gotun te birincilik adı sen. Jiberi ve kabul net kırın ve esbi. Keki lokma işte pırsım tabi merev yani ko bismillah basa berfrat kın jot kari hel ve dere avı meci hani. Aslan beji kaniye meci hani. Ta basa kaniye ki kaniye te bu meşhur. Beriya kaniye kekesiniz ve bejim Hacı Abdülmalik Sultanı Rahma Hudel Miriye tavabe kalemine bave diyamine. Wow. İja kalemin avka kuş hasba histkir keke Hacı Ramazan Cizane $1000 erde xwe da hespeki. Nalo. $1000 da hespeki ku avkaş hasba histkir. O ka ku goji seçara birinciliği yani. Rahma Hudel Lebel Miriye Hazret tavabe. Yani aşka kenevsa. Aşk zevk. Yani. Ev hep tara. مثلا جنجي من عمري من نيزي تشليمه من هي الحسبريس وارن من نورن سوار تقصيرك عمري خد بيج دعوات الشيء كده نتكي يا خلق بيت بر اختيار يا اخو جنش بس عزادين اغا محمد كوري هيج دوام بله محمد سقطه كوري عزادين اغا لجندي باسم دحب جندي وانا هيجي قوشي دوام كاسبي هنا قوشي دوام كباس اسمي وتنعم يا مالي نصا لا انا الجند نمر النواب بسم الله هنا اس برنادي وسا قوشي تنن اي اخايا فلان بوانا لا اغا مغات يعني يكو هبجي تسليمي هيبوتروما تشناري كرنا دشنوري يعني او عدتا مكفن عندك رابط ساج دستيم اي اختيار هذا ما اي قالوا بيري اسم دستي محمد بكون بيجو كره عزادين اغا بله جاك باسا ويوكب كي ام كاني تقول مثلا ويجي كيسين كانيا ما كانيا كبعسله غير شيء جوي كاني سي شعب كاني تشي غزانم هنا الشولته بچورابا هي اشتربين بام هي وسايره جايا ما تشله كو اقوا عسيله بتشله تتكاري بي دمبكي وشاي بو اقوا كو گرمه الله تشله يعني هوا وش بوهارا و چاف چاوا نابينه و هاوينه شبش باوش شبش تتكديچيو اقوا كو جمدي عسليت ya nave normalde kanya kahve. Bele. Millet herhalde ağız alışkanlığı ne tişne ne kad bejin. Avka menşure inan bike mesela çeme raşe çeme spiyel ali midyade ali nusibini vana. Şimdi millete vurij dahi hafta sonu cumartesi pazar yani semtullada tene bağ kanya me. Yani avka ku hoşe. Daru bereveji hene. Tabi siyah ve dare ve. Bu seyahat bu pikniki başı. Günü bile piknik ya. Tene vuri. Hatta gönül yazar.
اوجی داهی زمان خود فرمان آقای کوم دبیجن وی آنیه وری گزدرمیش کریه پاشا ماشای بره تف دهات نوری کوابقا کو خوش بو شینایا و سیا و داره و آوا و یعنی تینه بکن بکرتاسید کارش مرا بشه از یکی خریبم از تیمه بسمل دویز لکو داره بکرم دویز روتای خود چه بکم از هاتم نوا شهر نوا باجر tarihi konusunda mı yoksa? Zaten mesela peşit vez nane gibi bxan. He. Ki Ramazan tabasa henek xwarna ki tego kebabı me meşhur. Böyle. Şidve merv çipke? Merga bismil şu ku ki Hacı Ramazan jigo bismil tavasiye me permenşur. Tırşka meji mensur. Hatta ve kelime mecid ve tırşık olsun 5 kuruşu fazla olsun gibisine. Tırşık hiç hestkin. Hele ihtiyari me yani ihtiyari me dediğim şpencu raseriyavi. Wana bıçak mida xora düşkünün. Sizi tenzih ederim. Hatta bavemin baş evli o bavemin kudeje razı ve paşiva xwe dahi vallahi dibêj mira savar çêkin goş qalînê tirşkê çêkin paşîvê yani aqwa ku jê hestkin îja ji bo ya way wala bismil tawasiyame jî xweş e û işte ama tiştê goştê de ejma tevara xweş e wezlênîş em ji goş hestkin tiştê berê jê tiştê berê mesela cemme pisok hebu diyam çê dikir ji me jere digotin pilor pişrûk pîrê me diyê me xwarinê wan ê berê Watê ku dayîkê me doğum dikirin tişkî dikirin nanê şilekî digotin qursik digotin qursik di nava rûn de sor dikirin nanê tawê hebû belê vana çê dikirin van tişmişta tanîn serê sibê mêvanê ku bahatana serê sibê qavat al dana wan qavaltî dikirin qavaltiya wan datanîn hê nû dixwarin yemekî dixwarin îca piştî şîva ikinci qavaltî hebû Berê millet midî wan sağlam bûn, evkê wan sağlam bûn, ji ber wî hawî xwarinê bol dixwarin. Li bismil jî yemekê wî tawe pir menşûr e. Ê ku 10 sal berê ji xwe re tê dibê bismil tawasî ver. Ez barim va tawê me jî dertên bajarê me ye bismil e. Berê girişa bismil. Hêjeyê min usta nizîkê deqeyeka me maye. Ez Belkî basa evkê bismil wana. Ma deqeyeka me ma. Öyle mi? Em bas jî bikin. Kaymakam qayîm mayîm wan evkê wan evkê wan mesela xizmet wana têk mesela çê çêkirin. Tabii denav bismillah gelek tişt hene belki ne saate belki merv 5-6 saat da merv nivi bismillah qadine hatta ku deste me hebum me wek bejme bahsa bismil kire wek beji gotna ka tev dawi ez bistenim Bele gotna da tev dawi inde tslav tjdiya zaru kara dişini inde kefa khoy ilo bismillah menki xizmet tinkirin xizmete qayim jikir mesela kaymakam me Turgay Bey vatê xatin xizmet tiştê nû li bismil çêkir mesela zewaja çêkir em bêjin bûk yek jê jî müzisyen bazo jê em dibêjin bû ku zavayê me şê heftê hep davetê wan kirin mesela hinkî sineta toplu sineta kirin toplu eskera şandin yemek adan van xizmeta hatin kirin ji ber van xizmeta hatin kêfa meretê xizmet kî yekî watê ku nûtir hat kêfa millet datê İro umuda bismil bu xizmeta wî daha were çêkirin bismil doğal gaza wî hate kişandin îro bismil elektrîka wî yer altî çêbû faydakî pir mezin e ez barim ku em bas bikin têra me qedî ez di kelîme qedîlim îro em dengê me diçe bûyî me kaymakam û xizmetçiyê me asfalta nava bismil Bismil perişane ku van kanala çêbûne berê çukur çî ana xizmetin çukurları çêbûne asfalt beklemişkin Silvan Barajı Türkiye fayda verecek için ji ber wî havî xizmet enbiya dixwazin ez tamamî milletê xwe re seyirciyê xwe re selamê me çînim TRT Kurdiye re selam dişînim û mala ve hezarca ve her zaman bunların devamını bekliyorum. Mala Ramazan Doğan Karsaz ko xebatek xizmetek amazın ji bu bismil insanekî maqul insanekî Rusfiyekî heremeye ew jî îro mêvanên bu malata ava be serçavê serserên me hatî xwedeş te razî be Lokman sirla îro mêvanên jî serçavê serserên me hatî keke Lokman Mithat Göknar û Mesûd Göknar wî serçavê serserên me hatin Mesûd çî serçavara hatî birakê ezî meftera xebenet xusra me af bikiye serçavara hatî Roşavan neja îro hatin dawiya bernama xwe صبح همان ساعتي ساعتنا هذا من الجال هبدوبن اتصل بيني خير وخشيه